I ćao drugari, Wolf je ovdje, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ćemo da igramo opet Clash Royale. Htio sam samo da vas pitam, da li vama smeta ono crno sa strane ili biste htjeli da dodam neke slike tu? Ako vam ne smeta, napišite mi samo u komentarima, ako vam smeta opet mi napišite u komentarima, ja ću to da promenim. Sad kao što vidite, malo ćemo da modifikujemo deck. Samo da vidim neku pušaru da uzem. Tako što 5. Mogu bih umjesto... Umjesto Hoga ću da ga stavim. Pa ćemo da ispravamo ovaj novi deck. Poslije ćemo da otključamo Golden Chest. Da vidimo šta ćemo da dobijemo. Good luck. Gle ga, dečko već kreće. Dobro. Kako ćemo da stavimo? Sad ćemo minion horde s ove strane. Ne, nisam vidio, nisam imao dovoljno. Ovaj mi ih uništio odjedno sve. Uništio mi vjerovatno kulu. Da, kao što sam je rekao. Kula će da mi ode. Sad ćemo da vidimo ovdje da stavimo poslije Gianta. Kao jevim ti sranje. Bacim Rage ovdje ako stignem da udari par puta. Ja stigao jedan put, 2 puta udari najviše. Ovdje bi mi bio potreban Baby Dragon. Sad ću ove da pobiju minioni. Ove. Baci to tu. Ćemo ovako, čekam da prođe ovaj. Dobro, da ubiju prvo Wizarda, jer mi on pravi problem. Dobro, njega će da uništi. Bacim Rage ovdje, dobijem njega. Golden Barrel. Sad ćemo ovako da štedimo 10. Ne bacim Barbarian. I neću moći da mu porušim kulu. Jer sam konj i ne znam da igram. Pa da njega napadaš, napadni. Ćoj, jebem ti sranje. Da, uništit će me. Ništa. Idemo u sljedeću bitku. Ovu sam izgubio kao ništa. Bacit ćemo Baby Dragon umjesto njega. I idemo protiv nekog Dance Arijeva. On je 8. level, pa da. A mi radite 55. level idem. Bacit ćemo ovako, Baby Dragon i Barbarijani. Ćemo da bacimo Rage. Ovako da unište kulu. Lagano. Uvijek izgleda AFK. Da, kao što sam im mislio. Ću bacim 300 loma, briga me. I onako je lik AFK. Poslovit ćemo da igramo vjerovatno još jednu. I onda ću da završim epizodu. Ako želite da epizode budu duže, samo mi kažete, evo ga, lik se tek sad vratio. Ali ode njemu kula dok se on vrati. Da. Ništa. 33 pehara, dobro. Nešto coinsa. Edu.
čekat ću, odigrat ću još jednu, pa ću poslije, ako mi stignem da mogu da otvorim za 24 gema, onda ću da otvorim chest. Bacit ćemo princa i witch. Onda ćemo ovako. Ja, što mrzim Skeleton Army. Kako preziram. Još 2 viča ima. Još 15 skeletona stvore. Ovo ću bacim goblin. Meni će ovdje uništi kulu. Ja ću bacim tamo rage. Uništim ja njemu. Da, super. Fenomenalna partija. Znate šta, odigrat ću posle ove još jednu. A ne mogu, vrati, izgubio sam danas 2. Jednu sam pobedio. Dek mi je nešto skupo. Otvorimo ovaj chest. 6 zepa i furnace. Prvo ću da upgradeujem zep. I još ću da ga upgradeujem na 3. The furnace. A da je izbacit ću. Dek mi je malo skuplji, ali nema veze. Dobro. Znači da bacimo onda ovdje ovako. Znači da sačuvam zep, pa ću da ga bacim ovdje. Znači ovdje, nadam se da propuša kulu, neće. Kao što sam mislio. Fire spirits da bacim. Mora se odbrajim nekako. Tako. Onda ću da bacim barbarijane. Nego ću viču ovdje. Neće da stigne kao što sam i mislio. Sačuvat ću za svaki slučaj. Onda ću bacim princa. Da ubije Valkiriju. I da nastavi gore da propuša. Onda ću s ove strane da bacim furnace. Jer me napadi s ove, a i kao što vidite i uništit će mi kulu. Neće, aj super. Ja ću njemu. Kako izgleda. Izašao iz meča. Skoro me briga. A vratio se lik. Well played. Ništa, danas 2 vina i 2 luza. Nema veze. Nešto coinsa. I tako, imam 1958 pehara, ne znam gdje spadnem iz arene. Poslije imam 1700 za workshop. Dobro, ništa. Hvala što ste gledali klip, ne zaboravite da ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!